lentsweng la modimo le sa etseng diphoso. Modimo o beile lentswe la ona hoseng hona bukeng ya bobedi ya Marena kgaolo ke a bone, mme re bala ho tloha temaneng ya pele ho emisa temaneng ya 16. 2 Kings chapter 4 from verse 1 to verse 16. Buka ya bobedi ya Marena kgaolo ya bone ho tloha ka temana ya pele ho emisa ho ya 16. Nkhulele haufile wena lefulava ekhude Morena waka wena wateha Yaba mosadi e mong wa basadi ba bara ba baporofeta o lla ho Elisha a re, Mohlanka wa hao monna wa ka o timetse, wa tseba hobane mohlanka wa hao o ne a tshaba Jehova. Jwale monna eo re leng molato ho yena o tlile ho nka bara ba ka ba babedi hore a ba etse bafo. Elisha a re ho yena, ke tla o etsetsang na? Ntsebise, o na le eng ka tlung na? A re, lekgabunyane la hao ha le na letho ka tlung, ha e se pitsa ya ole. A re, ya o adime dipitsa ho bao a isaneng le bona, e be dipitsa tse fela. O adime e seng di se kae. O tla kena ha hao o ikwalle ka lemati hammoho le bara ba hao, o qhatsetse dipitseng tsena tsohle, o behe tse tletseng ka thoko. Yaba o tloha ho yena a ikwalla ka lemati le bara ba hae. Ba mo tlisetsa dipitsa mme yena a qhatsetsa ho tsona, hobane dipitsa di tlale. A re ho mora hae, ntlisetse pitsa e nngwe hape, empa a re ho yena, ha o sa le pitsa. Yaba oli ya kgaotsa. Yaba o atla a tsebisa monna wa modimo, yena a re, reka tjhelete ka oli, o lefe molato wa hao, mme o phele le bara ba hao ka ho tla sala. Mohlomong Elisha a ya le Shuneme, ha o be ho le mosadi wa mofumahadi teng, a mo phehella ho ja bohobe. E ne re ha ntse a feta le teng, o ne a fapohela ha hae ho ja bohobe. A re ho monna wa hae, bona ke a tseba hobane enwa ya fapohelang ha rona ka mehla ke monna ya halalelang wa modimo. A re mo etsetse kamore nyane hodima lerako, re mmele malao teng le tafole le setulo le lebone, mme no re ha e tla ho rona o tla fapohela teng. Mohlomong a tla le teng a fapohela kamoreng a robala teng. A re o Gehase, mohlanka wa hae, bitsa mosadi eo wa Shuneme, a mmitsa a tla ema pela hae. Elisha a re ho Gehase, mmolelle hle o re, bona o re baballetse ka paballo e kgolo o ka etsetswang, kapa o rata ho rapellwa pela Marena
le ha ile pela molaodi wa makgotla na yena a re tjhe ke dutse setjhabeng sa Yesu. Elisha a re a ka etsetsang. Gehasi a re empa seo a se hlokang ke mora, hape monna wa hae o se a tsofetse. A re a ko mmitse, a mmitsa, a tla ema monyaka. Yaba o re ho yena, Isao ha ho le jwale o tla aka mora. A re ho monna wa Modimo, mongaka o se ke wa thetsa Lekgabunyane la hao. Lena ke lentswe la Modimo, e se ka Modimo o ka lehlohonolo lefatshe. Haholo rona bao a ba fileng monyetla wa ho le utlwa le ho ja le ditsebe tse tlasa mobu motsotsong ona tse neng di lebeletse le utlwa. Ha le ahe le ho bopa bophelo moo bo helehileng teng. Ka hape se ka matla wena ka se ya mabenkeleng mme o ile ho etsa grocery ya letsatsi. Batho ba bomme ba na le mefuta ya disebediswa tseo ba di kgethang ho ya ka mabitso a tsona. Mme sena se itshetlehile hore na sepatjhe sa hae se eme jwang. Mme ha o ntse o tsamaya rakeng tsena tsa moo rekwang teng, ho na le karolo eo reng ha o fihla ho yona o fumane disebediswa tseo ho tsona lebokose la teng le le mmala o mosweu le o bolou. Mme ha o phenyekolla sesebediswa sena, e ka ba sesepa se hlatswang le se hlapang, e ka ba makrone, e ka ba spaghetti, lebitso le o tla le fumana moo ke no name. Ntumelle tshebeletsong ya hoseng hona ke tsepamisa maikutlo ho bo no name ba basadi ba ka hara Bebele. No name o e reka ha o so le desperate, o so sa kgone ho reka tse ding. No name ha o tsotelle hore na mosebetsi tla o etsa, ha o itshetlehe lebitsong la yona le labeleng ya yona, hobane ke no name. Ke ka hoo ha o bala ka hara Bebele o kopana le bomme Maria
o kopana le borahaba, o kopana le bomelizabetha, o kopana le bonaomi le boruthe. Empa o seng hona, tumelle Mophahameng kgweding ya basadi, ke bue ka bononeng ba basadi. Temaneng e yang tlase ha o lo qetella. Temana 13 o ka etsetswa. Mme ke dule hodima yona. Ke re no name, mohloka lebitso, o ka etsetswa. Elisha o fihla ntlong ya pele ya mosadi eo bebele ha e bula temana moo re badileng teng. E re fela yaba mosadi e mong, no name, wa bara ba baporofeta, wallahu Elisha. Ka mantswe a mang, Elisha o leka ho re hlalosetsa hore ha ona motho ya introducetseng menwa a re ke mmeng eo ho yena. Mme o tlala ka lebitso lena la hore mosadi e mong wa basadi ba bara ba baporofeta. Allah ho Elisha. Mosadi wa pele ke a fumanang lebitso ka lebaka la ho lahlehelwa, ke mosadi wa mohlolohadi. Mme sello seo se tlisang ho Elisha ke hore ke a kolota matjhonisa o monyako ka letsatsi le letsatsi hobane ha ke kgone ho mo patala. Ha ke tsebe kgweding ena ya basadi ke bononeng ba bakae ba setseng ka dikoloto. Ha ke tsebe hore re kgweding ena ya basadi ke bomme mohloka lebitso ba bakae bao banna ba bona ba ba sileng ka dikoloto. O ka etsetswang mohloka lebitso? Elisha o utlwa maemo a hae. Grocers shop ena o kopana le mme wa mohlolohadi. O utlwa sello sa hae, mme ha o kgutlela hape temaneng ya bobedi moo re badileng, o re ke tla o etsetsang na. Mosadi wa mohlolohadi, ke tla o etsetsang na. Bohlolohadi ba kajeno bo ke batlang re bue ka bona, ha se bohlolohadi ba mosadi ya lahletsweng ke monna fela, empa ke rata re bue ka bohlolohadi ba mosadi ya lahletsweng ke seriti sa hae. Ke rata re bue ka bohlolohadi ba mosadi ya lahletsweng ke bana ba hae. Ke rata re bue ka bohlolohadi ba mosadi ya lahletsweng ke mosebetsi wa hae wa matsoho. Elisha kgweding ena ya basadi o re no name, ke tla o etsetsang na. Ha a se a lekotse maemo a hae, mosadi enwa a mo hlaloseditse bothata bo a leng ka hare ho bona. O re ha o adime dipitsa tsa bao a isaneng le bona. Mohlomong o mo romela batho ba e leng kgale ba mo kobisa. O re ha ho bona bao ba sa o rateng, ba sa o buiseng, o adime dipitsa ho bona. Mosadi o ya ho baahisane, o adima dipitsa di se kae. Elisha o re ho yena,
kena ha hao o ikwalle ka le mati ha mmoho le bara ba hao kgatsetse dipitseng tsena tsohle o behe tse tletseng ka thoko. Mosadi o hloka lebitso, mohope wa hao it's about to overflow. O hlokeng lebitso la hao. Mosadi eno ha qeta ho kena ka tlung mme a ikwalla ho ya ka taelo ya Elisha hore yena ntlisetse pitsa e nngwe hape, mpa a re ho yena ha o sa le pitsa, empa a re ho yena Yaba o tla o Yaba o tla o tsebisa monna wa Modimo, yena re reka ka tjhelete ya oli eo patale melato ya hao. Ha ke tsebe na mosadi wa mohlolohadi eo re buang le yena hoseng hona ke a hlokang. Empa Elisha hore ke re ho wena hoseng hona o batla ho etsetswang. Ditlhoko tsa hao di ngata, di teng dintho tseo ka di takelang Modimo bohlolohading ba hao. Bohlolohadi se bolela hore ke motho ya nang le seo a se hlokang, o lahlehetse, ha sa na mangwe ya neng a mo tshehetsa, o tlohile ho yena. Mme ke ka hoo Elisha reng ho yena sena se tlositseng ho wena will be replaced ka dipitsa tsena tse tletseng oli. Ha di a tlala oli fela, empa ke oli yeo ka e sebedisang ho ya lefa melato ya hao. Mohlomong hoseng hona re tla ho wena kgweding ena ya basadi, ho na le dikoloto tse thibang letsatsi ka hara bophelo ba hao. Elisha o kopota bophelong ba hao le wena jwalo ka mmena ya hlokang lebitso in the no-name grocery shop. O kena le wena mme o kgetha hara ditheko tsohle, di-product kaofela, o inkela mosadi ena ya hlokang lebitso wa mohlolohadi, o fetola bophelo ba hae. Ebe wena hoseng hona o reng ho Modimo potsong ena eo a o botsang yona le wena, ke tla o etsetsang na? The second woman, mosadi wa bobedi eo ke ratang hore kgweding ena ya basadi ke bue le wena ka ena, ke mosadi wa Sione. Ho na le ntho ke ratang hore o e lemohe mona. Ha mosadi e ba no name, re leka ka hohle ho mo identifya ka batho ba bang. Ha re sa batle hore mme Agnes Makhele re re ke Mamoruti Makhele. Ka mantswe a mang identity ya hae ya fetoha, monna wa hae o nka boemo ba hore yena ke mang. Ka morao ho yena re beha setshwantsho sena sa motho e mong. No name, it's a disadvantage yeo a bang le yona ya hore o fumana lebitso le hlomathiswang ho tswa maemong a hae. Yeo re qetang ho bua ka ena ke mosadi wa mohlolohadi. Re sita ho fumana lebitso la hae ka lebaka fela la hobane o lahletswe ke monna, o lahlelwa ke identity ya hae, mme o bitsa mosadi wa mohlolohadi. Bebele ha e bua ka basadi bana, melemo ya bona tseo ba di etseditseng batho di ipata ka mora ho hloka lebitso hona wa bona. Mosadi wa Sione Mevorfo ke mosadi yeo ha banna ba Modimo ba feta e ba bane ba thopoela. Mohlomong lefatshe la mo fa mabitso,
ha banna bana ba modimo ba ntse ba fapoela ha hae ba mo apesa banna bana. Mosadi wa Shuneme o ne a ena le monna, mosadi wa mohlolohadi o ne a lahlehetswe ke monna. Mosadi wa Shuneme ha interacta le Elisha bophelong bo yang pele ka morao etsetsa Elisha sebaka se o tla phomola ho sona ho fihla nako ya teboho. Elisha ya ho yena o re le ho yena temaneng ya 13 mo ke itseng re bale teng o ka etsetswang, mme mosadi yena o re ha ke hloke letho. Elisha o interacta le Gehazi o batla ho tseba thako ya mosadi yena. Gehazi o re ho yena monna o na le yena empa o hloka bara. Ha o kgutlela morao mosadi wa mohlolohadi o na le bara o hloka monna. O ka etsetswang hoseng hona. Ntumelleng batho ba bomme ke be a bit arrogant to you this morning. Le selfish. Mosadi wa mohlolohadi o na le something eo mosadi wa Shuneme a se nang yona. Mosadi wa Shuneme o na le something eo mosadi wa mohlolohadi a se nang yona. O ka etsetswa. Before you ask God what God have to do for you, lona jwalo ka basadi le etsetsane pele le ka batla ho modimo hore modimo re etsetse, rona jwalo ka basadi re etsetsane. Let me rewind a bit. Elisha ha fihla bophelong ba mosadi wa mohlolohadi, mo qhatsetsa oli e tlala dipitsa o patala sekoloto sa hae. She becomes selfish. Ke oli ya hae. Mosadi e mong on the way ya Elisha ke mosadi wa Shuneme, o hloka thari, o na le monna. Elisha le yena o notsa. O ka etsetswang. Both basadi bana bobedi ba bona, Elisha o ba etsetsa molemo wa dintho tseo e mong a nang le tsona e mong a se nang tsona, e mong a nang le tsona e mong a se nang tsona, but they cannot come at one table and compliment each other. Basadi ba Afrika Borwa, modimo a ka le etsetsang, empa pele modimo a le etsetsang ntumelleng ke le botse lona le etsetsana. Pele modimo a ka kena bophelong ba lona a fetola maemo a bona, lona jwalo ka batho ba bomme le etsetsana. Mohlomong mosadi wa mohlolohadi o na sa dule hole le mosadi wa Shuneme, hobane ha o bala lentswe la modimo in the same chapter, ha e fihla temaneng ya borobedi e re mohlomong Elisha a ya le Shuneme ka mantswe a mang a fapohela, ha se hole haholo le mone a le teng. My question is, ebe hona le matsatsi ao ka mosadi wa mohlolohadi a neng a ke ya nahane hore mosadi ena ya hlokang bara nka mo thusa ka tsela itseng le itseng ka bara baka. I ask myself, was there a day mo mosadi wa Shuneme ha bona mmeno a sokola ka karolo eo ntate a neng a ka etsa ka pele koloi mo sokodisa, ebe a ka re ntatang eo a ke mo thuse. Basadi ba Afrika Borwa pele re ka re modimo a ka le etsetsang, lona le etsetsana eng?
Sengwana re kopana le bononeng bana ba babedi empa e re ke o bolelle hore ba sa le teng bononeng matsatsing ana ba hore ba fetang fela because re na le mabitso le di-title. Ho teng bononeng ba hore hatlang modimo a bona fela hobane rona re na le maemo, re na le tjhelete, mme re a re ba feta motho o sita le hore dumela manyeo. Basadi ba kinene ba teng matsatsing ana ba o ka lebaka la ditlhoko tsa bona bononeng ba bona basadi ba bang ba sa ba tsotelleng. Ho teng kajeno basadi ba bahlolohadi ba rewang mabitso ke basadi ba tshwanang le bona hobane bona ba na le mabitso bona ba sena ona. Mosadi wa Afrika Borwa, wena o na le lebitso. Elisha ha lebisi potseng ho bononeng, empa Elisha kajeno o lebisa ho lona ba nang le mabitso. Le a hloka empa ha le tsebe le ka etsetsang. Kgweding ena ya basadi, ha basadi ba ntse ba bua le ho ahana, wena o ka etsetsang. Hobane bophelo ba hao le ha bo bonahala bo atlehile ka ntle. Ke itse beke e fetileng ho na le seo se hlokang ka hare, seo tjhelete ke kenya ho rekela sona, o ka etsetswang. Ke itse beke ka pele ho yane ho omme ka hare ho wena, le ha re bona eka ho kgabile ka ntle, o ka etsetswang. Next time, when you go to do your grocery, I want you to spend 5 minutes ka hara lebenke and be stationary rakeng ya bonone. O tlo shebe ke bomme ba bakae ba tla pick up something mo. Raka ya none e bututu, raka ya none e rohakeile, ebile batho ba rekang ho yona ba ipata hobane ba tseba sekgobo sa yona. Raka ya none e kenya dihlong hobane basadi ba bang ba tshwanang le wena ha ba o feta o nka sesepa sa none ba tsitsinya dihlooho ka hare le ha ba sa o botse. Ke bohloko ba none. E re ke o bolelle, you might be no name today to certain people. O ka ba mohloka lebitso ka jeno ho batho ba bang, empa ho Jesu Kriste o na le lebitso. Ho Jesu Kriste o na le maemo, ha o hloke ya lefatshe. You might be no name to your neighbor this morning, but you are somebody ka pela sefahleho sa Modimo. You might be no name mo sebetsang teng hobane wa koropa, o a mopa, ba bang ba bitswa ka di-title tsa bona, but ka pela sefahleho sa Modimo you are somebody. That's why I'm here to tell you somebody hobane o motho ka motho ya o ratang, ya o hlokometseng, ya o babaletseng. Mosadi wa mohlolohadi, mosadi wa shinene, nka o etsetsang. Bolella Modimo ho se mona seo ratang Modimo a o etsetse sona. Se ka motlela ka dipolotiki. You see, mosadi wa shinene try to portray this picture ya hore ha hloke letho. Ho fitlela Elisha ka mahlo a lehodimo a bona tlhoko e teng ka ho yena. We are so ashamed ho rapela ka hara kereke hore Modimo ke hloka sena le sena, because you think about the next person ya tla lo bua hampe ka ntle. Mohlomong mosadi wa shinene
Hanana ka Gehasi ya pela hae, a re ha nka bolella monna enwa hore seo ke se hlokang ke eng. Gehasi o tla tsamaya ba teng bo Gehasi ba hasang ditaba tsa batho ka ntle tse ba di tlileng ha ba di bolella Morena. Now, Modimo o sebetsa ka tsela e makatsang. Elisha interviewed the same Gehasi. A re o hloka Gehasi ha o bala temana ya 14. Elisha a re a ka etsetsang Gehasi. Gehasi a re seo a se hlokang ke mora. Let's pause here. Seo a se hlokang ke mora. I need somebody to read kamora seo a se hlokang ke mora. There's a word. Just that one word. Seo a se hlokang ke mora. That is what it says. Seo a se hlokang ke mora. Ya ifumane? Hape. There's a reason yeo a e beha. Seo a se hlokang ke mora. Hape. Ka mantswe a mang, take into consideration there's a stumbling block. Hlokomela hore seo se hlokang ke mora, empa I don't know, I don't understand hore se ka etsahala hape monna wa hae sa tsofetse. Your enemy see the stumbling blocks before ka bona ditlhonolofatso tsa Modimo ho wena. Seo a se hlokang ke ntlo, empa o dula mekhukhung ho matha metsi mo. La nkutlwisisa maphalo. Seo a se hlokang ke mosebetsi, empa o botswa. Seo a se hlokang ke koloi, empa hana license ya kgona. So don't bless him ka ntho tseo. Hobane there's a reason e etsang hore ke re ska mo blessa ka tsona. That is the enemy's mind. Hape monna wa hae o tsofetse. Ho keke ha ba le ngwana hlahang mo. To become no name ke thohako. People see the impossibilities before they see possibilities. People see dintho tse ka blockang before ba bona tlhonolofatso ya Modimo e etsahala ka hare ho bophelo bo. Elisha insist a commitse. I understand dintho tseo di buang. Monna o tsofetse wara mitse. You see, you can try to block the blessings tsa ka ho Modimo. Modimo see beyond what you are trying to do. And God have his own strategy sa sebetsang ka sona to unlock ditshita tseo batlang ho di beha ka pele ho. A mmitsa a tla a ema monyako. Yaba hore ho yena Esau. Anybody with English Bible? Esau, can you explain that Erenka English version? Even if you can read the whole verse. From verse 16. By this time, it's a baseline. But to buy some strategies, Esau, by this time become a baseline, you want to achieve. Let's see.
You know, I don't know why tlile ke apere suit today, because modimo na batla ke bue at the certain level out of the pulpit. By this time means whatever the enemy plans to do for next year is demolished. By this time next year, what I'm saying is no matter how many years we say, one of the things of man. By this time, it's on. I'm saying it's I can say the now. Mererong ya hao ke eng? What COVID has blocked ka hara bophelo ba hao. Ntumelle ke qetele ka hore no name mosadi mo hloka lebitso. By this time Isa, something is about to happen. Amen. Ha re rapele modimo ya lokileng ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste. Re a leboha ntate, re a leboha ka bomme ba bahlolohadi, bomme ba shuneme, bomme ba hore ba shebelang fatshe, because o re rutile se seng ka bona ka tjena hore le ho hlokeng lebitso ha bona bo mosadi e mong ya neng a ena le phallo ya madi ba hore sa ba fa mabitso. All these women bao bebele buang ka bona empa we don't see any name attached to them. O re rutile ka jeno hore ke batho, they are entitled to the treatment eo re fang batho ba bang. Isao bophelo ba bona bo tla bo fetohile. Mme wa mohlolohadi, mosadi wa shuneme, hanging there, hobane Isa baseline ya hao e tjhentjhile. There are blessings waiting for you. Re hlonolofalletse tshebeletso ena modimo, re hlonolofalletse moreri ana tlameha ho ema mona. Empower him. Let this be a turning point bophelong ba hae while he's listening, hore by this time next year ha eba hona le dintho tse ne di se hantle, things will be fine. Jwalo fela ka mosadi wa mohlolohadi le mosadi wa shuneme, le ha eba batho ba ka re hape ba ka re empa by this time Isa maemo a rona tla ba fetohile. Le ha eba COVID nana ya rula ka jeno, Isa things will be different. Baseline ya rona as Phahameng kore this church will be full next year by this time. Lebitso ke la ntate le la morala mo ya hana la. Ke re ke a morena Jesu. E re amen.